بله امی سیاستمدار کرد برز ایوب بارزانی را باقون روز باش کاک ایوب تو بخیراتی سرچاوراتی روز باش که زور سپاس بله فرمان راستی خوازم نوچه کی دو ماهی دست پی بکن دو کت آژانسا کو اتم بارزانی گاوا روشلات کردستان لی ایران خواستی وگره به باشوری کردستانه وی نخستنه هولیره و ام دزانن هونجی بسالانه وک بارزانیک جه هولیره بپارن یعنی هونجی نکارن وی که بچره هریما کو پارت دموکراتیک کردستان لی دستات داره و tabi her vaha cejneci, dve cejnede eftиш jbo çe hate jin brastizi tegiştira ve meseleyi meriv lazım çava faham bike. بله منش وزانی یعنی پیره اتهم بارزانی نشیا بچیتف مالا خول ولات خول صلاح الدین زفری و بو یعنی بو شار نغدای من وسا بیست لی از بیجم افتشتا یعنی دمکه هنده بیارید نگاتیف زور نگاتیف رویدان لهرمه بو مثال موضوع معاش نینا یان معاش زور درنگ دادن یان کم دکن یعنی مشکل کام مزن هست یا موچه بو موظف خو اوه یک یا دوی موضوع که فقیری گلک زور بیالوه داره و اف فقیریه یعنی چینت هزار یت بیچاره و بیکار زور یعنی گرانی کتیا سروان مدوان لچینا دولمند هر دولمند تردبه یعنی تأثیر لوانات یکرن پیچ شویه که یعنی مقصد اویا درشک مزن لناف گل هیا لناف کومالگا باشور هیا کریز دی هنه مثلا دبینن اپراسیونت لشکر ترک هر زیده دبن دیتا پیش بمباران زیده دبن لگندال دیا لزور جا و لشکر ترک همه زور جا پیش نهات بی نهاتی یعنی پیش چونا لشکر ترک بردوام لباشور کردستانه موضوع گندلی اوش یعنی خلق باشکرا بحثت که تورت کومالایتی همه یعنی بحث وچتای دکن و بتایبتی هندک لهر الود که ده صلات گندلیا دا بجدارن مسألة حسابات بانكية مسألة كرينا خانية مسألة عقدية مسألة عردية لأوروبا باركيز يعني جندليك بري بلاوية ونو هم جها بتاقفن افتشتا از بيجب خلق كي نرازي الوا خلق نرازي عندك نوت زندان دانا لبادينا ادهمش اسوسا يعني من دي امش وكو زور كاسيدي اونيا يعني الرخنا جرتن الرخنا او رخنا تاتي جرتن از بيجم هم درس بين رخنا لجنداليه جرت رخنا يعني اف ريدانا بو لشکری ترک به اپراسیون دخول کردستان بکه یعنی چه کردک یعنی خدا غیرت و شرفی فی خوش نبچته یعنی داگیر کرد بیت و توش یارمتیه بده هاروکاریه بکه از بیجم وچته و سبب هندی کو تورای زیده ببیل ادهمه تشتكي ديش هاي ام لازمه ببيجن ده سلاطه باشوره
فێری ڕخنە گرتن نییە یعنی گوداری لە ڕخنا ملەتێ خۆ ئەف عادەتە نەکردە ئەوێش ڕاستیەک هەیە ینی لێرە قانونا دیوانخانە هەیە لە دیوانخانێ ئاغا هەمە تشتەکە کەس ماف نییە ببێشتە ئاغا ڕاوەستە بە تشتە خەلەتە ئەف مافە نییە ملەتە هیچ لێرەش دەنگێکە نەڕازیبوون دەرچوو وا نەقەبولە ینی قبول ناکەن لەبەر هەندێ مەدید ینی هەم تەنگاوی بوو چێگرن لە مرۆڤا و مەسەلەن دوورێ خستنا مرۆڤا معاش و برین و ینی هەندە ئیجرات وەرگرتن دژێ وەکو زعیفکێن و شخصیەتاوە پێ بشکێنن ئەتەم بخۆش وەکو ئەس ناسم ینی ئەو نییە ینی ئیتاعەتە چ شتێکی ناکێک و باوەریاوە پێ نەبی وە دیار بوو رازی بوونا خۆ ئاشکرا کرد ئەف تشتە قبول نییە ئەڤەیە دەنی دێندە ئیجرعاتە وەرگرن دژێوە نا ئەو مەسەلەن جەوهەر نامەق وەختەکێ جەوهەر نامەقیش ینی شخصیەتێکە زۆرە مهم بوو لە ناف پارتی نەڕازی بوونا خۆ دەربڕی و لەشکرێ سەدامە و دەبابێت سەدامە لە نوهات و شەشێ بینتە هەولێرێ و گوتی ئەگەر تو تشتێک بکەی گوتە سەرۆکێ پارتی ئەگەر تو تشتێک بکەی هەنوو ینی من ئیستیقالا خۆیان دای ئەس لە vê partiyê namînim و فعلا هیچ نەما لێ ینی پاشی دەرکەت لە حیزبێ دەرکەت جەوهەرنامە ینی من مەقسەدەوە ئەف فێری ئەوە نەبوونە گوداریە لە دەنگا نەڕازی بکەن تڤە ئاغا ینی ئاخفن ئاغای نایە ڕەتکردن باش مامۆستا دixwazim têkiliyên derbarê Partî Demokratîk Kurdistan û Tirkiye jî bipirsim te berî niha jî hevpeyvînekî xwe de bal dikişînî dibêjî ku Tirkiye Partî Demokratîk Kurdistan ji bo berjewendiyê xwe kar tîne û her wiha tu bawayekî eşkere dibêjî ku Partî Demokratîk Kurdistan temsîlê gelê Başûrî Kurdistan nake. Birastî Tirkiye çawa bikartîne çünkü van heyaman gelek suîkastên Tirkiye jî li wan derazê de bû yanî bi balafirên hewayî bi balafirên keşfê gelek însanan li wan dera şehîd kirin heya bi kelarê û niha jî êrişekî mezin li ser Başûrê Kurdistanê heye û tê gotin ku Partî Demokratîk Kurdistan yan jî peşmergeyên ser bi Partî Demokratîk Kurdistan baregehên leşkerî ji bo dewleta Tirk çê dike amade dike. Van têkiliyan mirov dikare çawa binirxîne sedem çi ne bi rastî û gelê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê vê tişta çawa dinirxîne biraya we. بله یعنی موضوع پیوندیت ترک و یعنی دەسەڵاتە باژوور دەسەڵاتە پارتی به تایبەتی یعنی ترک کۆنتڕۆڵ دەکەن پارتی دەسەڵاتە پارتی یعنی بەرامبەر تورکا خودان قرار نییە ینی وەسا دائما ینی لێرە تو دێ ئەگەر تو تەمسیلا ملەتێکی بکەی بەرژەوەندیا ملەتی خۆ بکەی و تا ینی غیرەتەکە قەومی هەبی غیرەتەکە نەتەوەیی هەبی ڕێز لە گەلێ خۆ گرتبی تو دێ شێوەیەکی دی تەسەڕفێتی گەل دەوڵەتەکە وەکو تورک داگیرکە نابێ مەتە تو دچی دژمناتیە بکەی تو پەیوەندیا لەگەل ببڕیت شەکی تو نەشێ بچەکێ هەمە زانی لێ تو ناچی تەسلیم ببی یعنی فەرقێک زۆر هەیە تو مامەڵە لەگەل دەوڵەتێکی بکەی و تو گەل دەوڵەتێک تو تەسلیم ببی لێرە تەسلیم بوون هەیە یە تەسلیم بووی یعنی چ دبێژن لە ئەمرێ تورکا دەرناکەون ئەوەی گەلێک شەکی خەتەرە معلومیشە بۆ میساڵێ ها
کنترل مطار باشوره، مطار سلیمانیه، مطار هەولێرەیە تورکیا کنترۆلەکە تەمام یا سەر هات و کوێت و هەردوو مەتارە هەی کنترۆلەکە تەمام یا سەر حەقدێت نەفتێ یعنی موضوع یعنی دەرئینان و تەسویق و فروشتن و هەموو شتێکی علاقە نەفت و گازە هەی ترك دورك الرئيسي تبيني حتى للسعر يعني للبهاي ويتشان بي بو كيب تشي أهم يعني تركيا اخستيا داسخو والحاصل اقتصاد يعني باشوره كنترولك زيادة خراب يا هاي وتركي تريفاتن وافاش يعني نشن بجنة يعني دبينا ملاتي خونا نشن ببينا تركانا بو ملاتي خو جلا يزيركن بس بو لاشكري تركي اللي داري مطيعتي يعني همت شكيش او كري يعني ولا كريكو شمان عمانينا لشکری تبین، طیاره تبین، جاسوسی تبین، هر چکی یعنی هر دکی بردایه، یه والایه فرمان، یعنی لیره ترک آقای باشورنه پراستی. و دولت کو چه حرمتی بودن ناگری، دولت کو بو مثالی ها بو مثالی. چند جا دستور ترکیه یات یا گوری تعدیلات اتحادات یا کرنو بس هیچ جاره که پشتی یعنی جمهوریت ترک 1923 کو تشکیل بیون پشتی هیچ گورانکاری یک لدستور ترکیه رونه دایه و اعترافک که میش نپ زمان کردی بکه نپ کلتورا کردی نپ مجوا کردی به هیچ شیوه که تعدیلات کل سر دستور ترکیه هات یکرن علاقه به کردا و نبی ابدا دجاتی کردا بردوام یا هبی حتی ایرو یعنی عقلیت شوفینیا نظما و برانبری گلی کرد لبا کرد بخو لروش آوام لباشور نهات یگوری اوشه نهو تقریبا حاکمیت باشوری های خصیت دستی خو بله گلک نرازیه خلق گلک به نقوشه بس بجا اوش یعنی البیرا من چی تا گل باشوری مشغول برسیه کرایی گل باشور چاولی کنگی معاش دیدنه کنگی دیشه دبیت افرویا دبیت صبح نخیر ده روزه دیه نخو ما یکی دیه یعنی ایهانه کامل یا با ملت باشوری ها تکرن لگل باشوری ها تکرن و گلک وضعه و دست و دست حالات دا یه پریشانه نشه چشتکی بکیکو بیجی مثلا شورشکی یعنی انتفاضه که روی بده سلیمانی هشتا اوتره یعنی سلیمانی بزاوت های حرکت های خلق که ناراضی شه بلام جدی زور سرکوت گرینه و یعنی ریگرن رینادن کو اف ملتا یا دل خوب بجی یا بشه یعنی رأی خوی آزاد در بری باش ما مستوک پرسا داوی گوام وان تشتانا کسایتی نزی پارتی دموکراتی کردستان دپرسن PKK وک sedem nişan dedin. Yani hebuna PKK'ye de bejeku ve derfetad em jî mecburin. Birastî hem divî derbari de dixwazim raya ve bigirin. Hûn çi difikirin? Tabii gelek car jî em bêjin rayadarên PKK'ye ji bo danûstandinê jî bang kirine heta niha jî ti bersîvek nehatiye dayîn. Yadın jî çareseriyek ji vê tiştê pêwîst be ji bo Başûrê Kurdistanê çi rêgayî heye ji bo çareseriyê? بله یعنی دائما ناکوکیت ناف پارتیت کردستانê lazım bêne
معالجه کردن نافخو یعنی سرکردن دانشن پیگ و دانشن و گفتگو بنکردن و حلاوه بین یعنی اگر به شویه که یعنی همدم بیت بیاهو صابی لی پارتی از بجم چواده مشاکل خو حل کن اگر پارتی دستحالات پارتیه که گریدای دره بی یعنی پارتی دکارن حوار هبی گفتگو هبی لبینی خو کت آزاد بن موضوع آزادیه یعنی دستحالات یک آزاد بی دکاری حوار هبی گفتگو هبی و بگنه حلکه بگنه نتیجه باش یعنی انجام که باش لی درکبی دائما اگر لبینی دو پارتی یا سه پارتی آزاد بن آزاد لی پارتی لجیر هجمونا دولتك داگیر کربی زور زحمت قرارت سر بخو بده چونکی یعنی مرجعی وی جهتك دیه مرجعی وی دولتك دیه نه دست خودایه نیکو قراره سر کده که پارتی دست و دانبی تو یعنی چوا گفتگو چوا یعنی دکارن بگنه انجام که دگل ایگه اما مشکله که یعنی تو نشی بیجی پارتی کردستانی دگنه انجامک به گفتگوی چون که آزاد نبن یعنی قرار خویا یا اساسی دست و دانبی قرار خویا سیاسی دست و دانبی چوا دکاری یعنی قراره که بده و یک یعنی تو بیا همه شک یعنی وزن خوب بدینی لکه دیجوا موضوع شر کد بینی ودا بو مثاله ها بو مثاله پارتی زمانه که ایرانی بی همه ولی ایرانی بی و عین ایرانی شرط کردن تگه پدیکا ایرانی یعنی وصانی یعنی دجمن گلی کرد چرا یا ناهلی کو کرد به شویه که یعنی آشتی خوازانه پروتستیوت خوب بکن مثلا اگر کرد باکور امید بینی ها صلاح دمرتاش که یه زندانه خل زور سروکت بلدیای زندان من ها ریگان نادن خلق در باز میدشته اور پایان دشته چاره نامینی از باور ناکم کو موضوع پککی لکردستان مشکله که هر مزن بی اگر یعنی بکاری با تایبتی پاردی حوارک هادی یا آرام دیگل سرکردت پیکرکی کربال و دلیل و گشبانه نتیجه که بس وقت از بجمع مشکله او در صلاتك آزاد نبي لقرار أخوة سياسي نشي في اتفاق بك فقط دي بيجي دي كتهجد أو يجي وقت تركي وصاد بيجن أو يجي عايشني حجة التركا دي بيشتغل بس يعني دائما شارعي هي بين مشاكل الكردان كرد بخود قارن حل بكن اگر عقلك باشه بي سردمي بفكرن اوت آزاد بن افتشتنبن زحمته باش مامۆستا زۆر سپاسیاوت کم هەر هەبن و وەختە خۆش بەرە بە قەتاند و پرسێن مە بەرسیڤات زۆر سپاس زۆر سپاس